Double serious si Boss Alexis. May energy control. Okay, round 2. Mag-skip by Boss Alexis. Waray. Hair dagger. Pero nice yan para kang Boss Alexis. Nag-egg from play. Double cactus magiging ba? Nag-kill ang plant ni Boss Alexis, mga boss. Pero waray na energy Boss Scotty habang kan Boss Alexis may napatok. May na stock, may na poison stock and bird ni Boss Scotty. Magbabalon ni Boss Scotty. Tatargeton na ni Boss Alexis gamit niya God Make, mga boss. Juggling balls, twin tail. Magigil. Laglastan, magkikagil, boss. Matoto 0 ba, boss? Or 1-1? Nag-jumping lasso na naman ni Boss Alexis. Pero mag-cleanse. Okay, twin tail para God Make ni Boss Alexis. May cleanse si Boss Scotty. Double bitch. Raise damage pa, mga boss. 2 versus 2, mga boss. Kita parira-wara energy. Kakayanan ba ni Boss Scotty ang lason ni Boss Alexis? Okay, tatatakan. Medyo nag-escape ni Boss Alexis. Double zigzag para kang Boss Alexis. Pero kaya 1 energy, mga boss. Mag-all out ang God Make ni Boss Alexis, mga boss. Twin tail, double. Makikill ba? Double sinister? Nag-critical, mga boss! Nag-critical! Nag-critical! 1 versus 1, mga boss. Nag-escape ni Boss Alexis. Okay, nag-jump pa ya. Double juggling balls. Waray nakatiis ni Boss Alexis. Nag-goal out na. Magsisinisters. Waray, nailog, mga boss. Nailog ang plant. May ilog pa, cactus. 1 versus 1, mga boss. Mainit. All out na. Nag-double sinister strike na, boss. Juggling balls. Double sinister strike, mga boss. 2-0, mga boss. Congrats kang Boss Alexis, mga boss.